Urang ba PS kiri, wei negiri rong ba tran riboy, ha khatwai trek we yong acha pun rio. Ubalawan poi ban aiman simi ba H ban siu dor nonglang, chairman ga Green Tech Foundation, ubadan ha pedang kicing khi dak basat kan namadan malki, ulaong baka MDA kamut kumbo ong UMLE ka mahuti, baka dega Meghalaya Development with Action, henry ga daipen ban ka Meghalaya Dealing Agency. Kuman syukudau ba uba H ban siu dor nonglang, ula penlang e kicing khi syatkan nadu kan nop haisngi kendai trek we yong acha pun rio, ban pen ko ngu ik sorgar jela ban weng no ik jing ai wai lang ik dol nong lumpong deng ban shnai ka Taj Umyam Resort and Spa ha Orchid Umyam daga Indian Hotels Company Limited IHCL kabadai ka banta chung ka Tata Groups Hospitality Uniu rong ba ulai men siamik samla ka Green Tech Foundation kata ban nam pendem daga ba ong iki go ahead. No retreat, no surrender until you become the winner. Haka di jingele banyadai kendau kesiap bat kami meriang. Kapalong nga kung gawin ni kiri rong ba ngay i haba kini ki samla ki khi namta kai bapa namta ka hawai jong ki khol ki ti jung banwan kapatam matin apol pi kini ki jong ki kam dik ba kari ka bede ma beli ma ha ko kari ka si jung kidon la ki jong ki kendau siam kidon ki rirai kidon ki create long khosi kidon ru ki sno Tiga kecil ki bamunta kahapi hapok hari juga kadek kalau tadi hapok kenyipik jong sim yang kerat lari juga sini. Dia kata kau betul hok. Pi kena kesorkan nak kapor kerja penbit yang kita buat. Pet mencuang lah jayu pori boy ke kasino. Kai berjaya kasino di stok plain yang malah desna ban warai kita kami khalai dikasih gini abandi kita kitar bagaimana bar kintir. Kata tu kerja bakal penbit je pai dari mentang Sakanir kumju menin ngadu I ka clarification pa ko sama om bakan dei tangka temporary taman tapan wong harapin kaya ki kini tang posisi ni asli ulak bencin betul pi hangne ngadu pa is one to teaching submitter in Meghalaya pi kai ki jimut MDA man so wai naki MLA jong ka mau hati kon si wong MDA truly means master of development with action totally fail ngong MDA means Master Meghalaya Dealing Agency. Kani kita dealing agency, mau dealing by company bar, panmanra. Kani bro kampun, lalu ke company bar kawan, lalu ke Taj, lalu ke hotel, dikasih jenis siang sabar. Kini tangki nung upgrade, kini mana benong try lo keti, mangim kuah, bangi girong di try, kini benong try, kalau kena siap, lalu kalau kena nung cinta juga sekarang, kini benong khawat bangi, dia benong ra kenapa? Pi kena kecilnya kena kesorkar teng kung wei no rumpa masih persiap bor ke media maki iki kala iki bokala teng ke bukulan kila man pinkala ik an simit kila man pinkala nak bay yong si bali nak bali si bayong kani gede kecilnya kena tikum nang ilam sina nak katakan kentu ki pai ba apa ko bring you don't trust this command be careful don't trust kani command ke pemintang i kai ke benja ya kecai jungi Kamtam kini kena, wadah nak kemat jungki, hadin jungki, bapi kan orang jungki senai. Ya pai kamta, nak kamta, kad ban im kapateng jungki cahaya jungki, nak kenduk siam, nak kata kata orang kentuki, no retreat, no surrender, until and unless we will come the winner. Hadin mudi yo ek jingjap, kita beri kon, ngarang support kumboy orang ba, nganton benta berki, sedagi ki, hakalo kilo benta, ngarang cawan nak kapot, malah mensi miki. Mari kejat beri jungi kejat beri berduk pelat kata jungi tilam kejing solam kejing susnai lam ring ruspa pelat beri kedauti beri bisni beloni iwe dia kata ko trying kejat beri jungi kadang bi isi kadang bi po kumta nagalang jonga na pedam jur ya kena kecilak juga kena kesorkar ngas support ngah appreciate dia kena kecilak dia kena sama nak kumta kelawi dia kejat beri ngim kwa bagi kenduk siap jungi kedua Lagi kuat pakai im keterai ke riti ke store kembali padam daulong suara kum kena rupa kepada hantai kadi ke pau nam dari court school dari kena rupa kan penduno kemudian prime minister pendukung tu juga India one plea ya kita kecakap kena rupa dari kita kecakap penduno atau kalung ke ikabak nim so ya agi court adon di court school dari minta dek ikabak penura konrad sama pak Preston pak berkiwi tak ada lagi numla nak kalian jangan pendam jur yang bukan ketiga nak kentui gini sama ya sakmat go ahead no retreat no surrender until and always will become the winner
Wei bat rong ba abu kerteng James M Yong ula pentep ula tho asya sarkar jalla ban sange ka cingtmu ban snai ka Taj Umyam Resort and Spa la klem ka cingpan cingmut nomor kan bu cingma bat ai cingmut ba depen pengkelai ka ceka kom ka herbal hub Spangani ki isu tengah sekolah orang ba ngala abut din na Islam ni spangani isu ni last year hi tengah thought sekolah government ba actually kalau unacceptable mo amar ba kat bakane ka big 5-star hotel bakan don hang tupo ka yung asu kami hap ken te ka kom long jonga ka kompet jonga ki iba ki kham consult banu ka kom le ni ka deal tinggal follow up bon bang la thought sekolah Meghalaya pollution department sekolah government ru te bangai iba ka jingle jungki ni ka GTC mo Green Tech Foundation dengan Soyero. Ngali kan aksuan pun kalau kita mentan ni. Tengok show dengan Yero iki kan. Tengah teng penuandur ke jingluai bodo. Kum gari kori baik mo. Jogi bak rana ka kongwan ka penuandur ke tu jingluai tu. Bangai iba kan dan ke jingma. Sipang kani ka jingle jongi ikan ka mariang jongi kemun ong mo. Ngalai la bon ke jing murdering of the environment, forest, tree, coal jing le ngai ida ngalai ma ka komlong tengah ada thought petition ni ka government ngai ke sanpon reportedly Lagi last 1 year menta. It seems menta ka bagi le jing kini maybe ka government kan awaken no. But let's hope ngin le no ke ka bha mo. Why not ya ka tu ka cakang tu penlong no de ka herbal hub kuma pa Rashtrapati Bhavan mo. Plan no some herbal ye komentali po Switzerland kila. Kun wando di kini ki Ayush bahkan long very helpful begini ki kembat jengi. Thum no something bahkan long more impressive. Kum kini ki herbal plants ye ba gini. Dan kini kisni kan aksyo jeng thok tapo Bangalore perlok wang ba apa Switzerland ke den ka demand jeng ini ki herbal will plan something big in that place mo I'm not against the government yagi wiki issues because like homestay and everything but just to preserve that forest why not make like an Amazon of Meghalaya yang tu jagahang tu tetangi tahing apa pun kerpat ba kuri be save us long live Green Tech Foundation long live Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dor jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya